kini kedik All India Radio Shillong ke kubor ban puli de iba dahun ramdi. Kimat bakong sanjung ke kubor mentak stem. An pemena ke Meghalaya Board of School Education ke result SSLC bat class 12 arts mentak sengi. Ke sarkar ke penne ikiju kila jingida bante lakam ya ke jing sepriang ke COVID-19 ha ke jela ong menteri ke tenat ke koi ke kia uba preston tensong. Bat kentu menteri ki kampo yang ke jela bala ke ben rembo ye kinong shong shnong ke jela ben pentip halor kinu ki kam sya dawa pisah. Bat syaban poisyak ki kubor kini kalong ke jingpen bena badan kam. Nama ke jingman ki ke jingpang COVID-19 ni kentu kinong sengap jongi bakin om ken sting bat syemia baro ki lat jing yada. Bat baro ki bala tamsau pusan senem kerta ki bala dep ai ketika COVID-19 beneng kong ki di ben ai saya ketika ka baar ha ke por balabu. Yada yala de bet ya ki wei da ka babut ya kini ki lai tu li ki kendon. Dan ya kamas peni jenga iwe na iwe lekut ya ki kiti bat kedur keman. Banyo iki jingtip bat jing peta alor ke COVID-19 pun ciki National Helpline Number not iwe ar like nda hinyo pra not saundriu but iwe not nyusan lani hau helpline ke jela katau number iwe not pra but iwe not new not. Mentang ni pahash ki kubor bebenya. Ka Meghalaya Board of School Education kan penbenai ke result jang ke kelas 12 arts but SSLC minta kasni ha ke porship ho bat khatwei beje. Ya kanele ya tu da menteri ki kam ka thok puli ba lak mendom boy minta kasni. Habak keren sikinang thok kot kubor bat kilat pathai kubor ba ramboi ul ong bana kalyang jong ke sarkar kala batha e baro ki school bat college ba kimdei ban pendu admission ya ki samla puli. Umenteri lo ongru bak sarkar kala kentu kinong penya jong kini ki jaka puli beki dei ben aipor ki samla puli ben siu ya ki admission fee jong ki bat bakin pe ru bakan amdan kanu ke jing ya lum jong kinong ye wat jaka puli. Uba remboi le thuru bak sarkar Meghalaya ka angnut ya ki jing puli no iki school namar ba ki khna school bat ki samla puli kila do palat iki jing puli jong ki hagini ki shisnem shiteng nakadaw jong ke jing khang kayat kayeng kalet kawan bat katrik da ka sarkar ban nyada na ka jing sapriang ukhyang jing pang corona. Hakabaya dei bat ka new menteri lo ong bak sarkar ka sngude ban pleno ya ki school henrei hadu menta kam sempal ala ban le namar ukhyang jing pang shipang uyar bat shipang pat kil. Harian ke jing shimti jong ukun menteri ke tenat ke kot ke khia uba preston tin song ulo ong bakilat jingeda bante lakam ya ke jinglong jingman ke jingpang COVID-19 ha ke jela dang penne da ki ju hi bat ukan turo ikipat ba bakin pikir sumar bat yada ya ladi uba tin song ubalong ru ha ke ju ke por kum usambut menteri rang ba ulakin tu ikipat ba bakin nammi na ki yeng kisem jongki lada omde ki kam badan kam ulapin kan maru iki jingdan kam bandeng iki mas bat buat renti iki kendon ya da COVID-19 ula bendrap do ba ka jingdan ki bre ki bayo iki COVID-19 kala nang ki bat lapin klang iki bor ya da ban te la kami jing saprang jong kan jing pang hapo ka jella ha ka wei pat kalian jingdan ki bre ki bayo thamai ki COVID-19 ki ar pusau kan ta bra dep ki long san spa ar puwen bat ka jingdan jong baro ki badang shitam na kan jing pang ha ka jella ki long san hajar san spa khan ringun san spa new pu armut ki blakko no hennen ke singi ka jella kala sakiru sa new ki blaklat na kan daw jong kan jing pang bat baro new ki dei ki bompat ay ketika ka jingdan jong baro ki bre ki blaklat na ka COVID-19 ha Meghalaya ki long shiajar shi spa ar pusan nun bat ka jingdan jong baro ki blakko pura pat ki long dre pu wajar la spa new pusan nun. Menteri Ketenat Food and Civil Supply ke jela uba preston tensong hinen ke singi ula penlang ke jingelang kemi penya jong ke komiti petngor halo ke jingbiang ki marba mardi ha ke jela hadin ke jingelang uba tensong la tu shikilat patai ku borba kimden kini ke jingduna ki marbam ha ke jela bat kim shem la dondo ki jing ujor la penlang ye ke jingelang kemi penya rengkat bat ki deputy commissioner ha ke jela. Ka Directorate of Health Services MI Meghalaya kala pentip bakat tenat kala shem baki don katu kat ni ki breu ki bashna ya ka website tok hak kerteng jong ka State Pharmacy Council Meghalaya ka www.mgpharmacycouncil.com u register ka Meghalaya Pharmacy Council Directorate of Health Services MI Meghalaya la ong bakate ka website ka penni ishibung ki jingtip babakla kumi ki khotri kam ka by registration bat kiwe bapen thame bat pen baklai ki babun ki biu kham tam ki nong ai dawai hapo ka jalla nakadaw jong ka jing sedang jong ki seng baper ha ka jalla ban sedang ki jing ki jong ki halor ka jing pen slam ya ka jing dawa pen trikam ya ka inline permit ki pulit kam Meghalaya ki lape ngor bat pen klang ki jing pahara bakin nammi kinu ki jing kulmar
Menteri Ketenat ki kampok yin ke jela ba la kemendung boy ulo ong baha ke jaka ke ba dan ye ke jing sen syarpat ba kiseng bhalang ki don ye ke hok ban persya ya kenu kaman la ban ke deru hang dia be kiseng bhalang ba per hasilong ki lapen pau ke jing terang bat jing dawa jong ki lingba ki jing dro bat ki jing tho hakiken ro hakeleng ke jela ban dawa pentri kamno ya ke inalain permen kani ke kubor kawan Shapina ke All India Radio Shillong. Menteri ki kampok yin ke jela uba la kemen rembui la kentu ikinang syang ke jela ban pentip me ujor halor kinu kijing syak dawa pisa. Ula ong baki beriu ki bayo ikinu kijing syak dawa pisa ki di ban pentip syaki pulit bat ansaburi iki kerteng jongki. Kani kelami hadian bakaladon kijing keno bakaseng Hindu Trade National Liberation Council HNLC kalapa iki kot dawa pisa syaki he saipan hakeleng keri khasi bat jantia ke kerteng jong ke income tax. Uba rembu ilo ongru bakatnat pulit kaladat ban penbi ya kejing tho halor kani ka benta. Halor kejing ya jingtip ya kejing teli biang jong kate keseng menteri ki kampok yin ke jela ulo ong ba omla ban len ya kejing shisha bakidon kat tu kat ne ki brio bat ken hon ki ba persyang ban penki ya kasuk kasan jong ki pat ba. Hakajing elang ke bala penyat da Menteri Ketenat Penroiser ke jela ba senyau bhalang dhar larai banthau ke joint committee ke ban kentup ya ki he ke Shillong Municipal Board ringkat bat kiwe ki ken hun trikam ban penbet ya ki jing e jong ke jaka the nyut ke marten ke badan hamaulai nongkwar. Habaya keren bat kinong tho kubor hadin ke jing elang uba dhar ula ong bakate ke joint committee kan shime ke jingkit kli ban wat iki kilat kilinti ban bayadai bat ki jing e jong ke marten bat ya ki jing e bayadai bat ki jabo biomedical waste. Ula ong baka komiti kan kmi benya aru ikijing ajing mut ha kejing elang badai ban penduna no ikijing berat ya kinyut ha marten. Uba dhar ula ong ru baka sorkar jela kadang persyang ban penti kena kloy kat bala ikajaka the nyut ka bathamai. UMLA ka maulai ba proses di sau kumi ula ong ba ukermen bakan sedon no kejing penbet ka baskem bayadai bat ka marten. Ula benrap ru baga jing tau ka joint committee kan ailat ikiwe kiken hun trikam bakin ajing mun halor kilat kilenti ban penbet ikijing e jong kate ke jaka the nyun. Lapenlang ya ke program ajing hikai rangkat ke jing sami ki sembai dok ha hanin ke singi halor kapang increasing tribal farmers income through scientific fish culture. Kabala penyat ke Division of Animal and Fisheries Science Indian Council of Agricultural Research ICAR Research Complex for NEH region Umiam rangkat ke jing trilang bat Karib Hoi Farmers Association hapo jong ka ICAR Tribal Sub-Plan Program ha Fisheries Farm Complex ICAR RC for NEH region Umiam. La play kani ka program da Dr. Vicky Mishra Director ka ICAR RC NEH region. Kajing temu jong kani ka program kalang banyara bat kersha ni kinong ridok kha bakin bu bat penroi ha ki pung dok kha jong ki daki dok kha ki bapaka na ka benta kajing pen bha shu ikajing pen ni dok kha khamtam ha kani ka por jong ka khalam COVID-19. Kumba ar pungut kinong rap na kaleng Karib Hoi district kilawan bani shimbenta ha kani ka program. Kasorkar pring kala priang kajing turwa jong ka Election Commission of India ban penyaso ikatup kerteng kinang tep vote bat kin jing pendung kerteng adhar kanang ban lan nya kajing pendung kerteng bunsin jong uju ubrio ha ki jaka ba pher ha kajing pen phai juba baking dorbar lok sabha Menteri Ketenat Law and Justice Kiren Rijiju ulo ong ba Law Commission dangshen kala dep ban phni benya halor kamat bayadai bat kajing pen kala ha karukom tep vote. Hakalempung Tokyo Olympics kathaya kura kari ka Lovelina Berghain kalayo ya katakmar nong hakajing kura welterweight ban drip khandai kg hadin kala remno hakaji kon semi final bat kanong kura ka Turkey ka Busina Surmenli ka balalong henin kasni hakaji le kai hockey ki kenthai ka kanhun le kai hockey ka India kala limno haka semi final hadin bakala rem persha ka Argentina da ar lakaway kari kan sai kon persha ka Great Britain benyo ka takmar nong kajingyo takma ka Lovelina kadi ka takma ka bala jong kari India. President Ramnath Kovind, Menteri Rang Badu kari Narendra Modi, Vice President M. Venkaiah Naidu bat Menteri Ketenat Sports Anurag Thakur barok kila ai khublei ka Lovelina Berghain ka balawan ra buram ya kari barok kawai. Bat aswa ban pinkut ya ka kubor sa sien kimat bakongsan. Ang pimina ka Meghalaya Board of School Education ya ka result SSLC bat Class 12 Arts mentakasni. Kasorkar ka penya ikijo kilat jingeda bante la kami kajing saprang ka COVID-19 ha ka jela ong Menteri Ketenat ka kot ka khya uba Preston tensong.
Bat kentu menteri ki kampo iyen ke jala bala kemendon boy ki nong song ke jala bantung tep halor kinu ki kamsha dawa pisa. Bat mentang la poish ke bakut jong ke kubor ka bawan shipi na ka All India Radio Shillong.